جه نافندا نوچین اورینت نیوز بار باش تماشاوان هجا دست بیکم هر سر نوچه لحلب سربس بردانا سیاست ولاتین کرد جهیلا جبهة النصرة و دار فکرنا دو جوانان لگندوار من بجه جهیلا چتین داعشفه کنگرا موسکوی دست به کار خوادکه و بی رازیبونا رکبریا سوری پیده تیده بشداره اردوغان دکهیجا تهرانه و دمیرتاش دبیجاک و اردوغان رزداریا دستور ترکی ناکه و مالباتک عرب سکردن ازدیج دست داعش رزگار دکه هاتا راگهاندن کو او سیاسد ولاتین کرد ان جهیلا چکدارن اسلامی هاتبون گرتن هاتن بردان جه درکی جه عفرین راگهاند کوان چکدارن جبهة النصرة جه رویان را گوتبون کو یه پیگی رازی بویا کو گرتین ما برده لو ما امجی و بردن هجای بیرخستنه کو ولاتین کرد لسر ناسنامه وان جهیلا وان چکداران و هاتبون گرتن و توان وان تنه او کو او كردن لبجار من بجي چالکوانان راگهاندن کو چتین داعش دو جوان بدار فکرن و لگوری آگاهیان کو یک جوانان کرده هفدم هاتا گوتن کو توانا جوانکی او کو تکلی نوی به هزن یه پیگی و یه پیجی رهنه و توانا جوان دن کو او برژیم را دانوستاندنان دکه ایرو دان سباهی لگندوار حسکه لسر ریا دربیسی فروکایک رژیم برمیل کی تقینر آوید هروها لگوری چالکوانان کو برمیل به سر وارکی چاندنی ده هات خوار و تن زیان مادی بون دوهل قامش دویل نافندا پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه پارتیان انجمنان اجتماعی کرد لسوریه جوی نکل دار خستن هروها لگوری جدرکی جه انکسی کو ده جوینه ده لسر دمال دار خستنا کنگرا انکسی هات راوستاندن بی کو دما و نشان کرن هفدم او لگوری هفدم و لسر چاوانیا چاره سرکرنا پرسکره کن دنافبر حردو آلین کردی ده هاتا گنگشه کرن ده جوینه ده لسر یکریزیا مالا کردی بو روبرو کرنا وان گوهرتن مزن ده هرم ده هاتا تکز کرن بله تماشاوان ایجا درباره روشا میدانی لسوریه ما اف راپور جوار آمده کریه ام تماشا بکن لشامل كامبا يرموك بافچونين توندد نافبرا لواي اكناف بيت المقدس وريخصنا داعش دركتن هولي هروها چالاك وانان دانا ديار كرن گودناف بافچونان دا افسركي بناوي خالد الحسن گوج ريجيما سوري جدا ببوهات كشتن دهمان دميدا فروكين ريجيم نافچه حجر الاسود و تاخا تضامن بهجمارك برميلين تاقينر و آوش توكي تو باران كرن ایرول باجار قلمون ارتش آزاد ریبندن استراتیجی لچیای روجهلاتی نیزی باجار زبدانی کنترل کرن هر وها درن میدانی دانه دیار کرن گو ارتش آزاد گلک جی چکین گران و سویک به دست خستن هر روسا میلیشین حزب الله دانه زانین گو حفظ لشکرین وید بفچونان دهاتن کشتن او تیزانین گو سه روجین بوری ده سی ویک میلیشین حزب الله لوی نافچه هاتبون کشتن لگندواره درعای ارتش آزاد باجارو که کفر شمس به تفاهیج رژیم اسد کنترل کرن هروسه هجمارک تورین نوچه هنوینه بلاب کرن او تیده گلک جکشتی رژیم و میلیشین و تین خویانی کرن ده همان دمه ده پفچونین توندد نوبر ارتش آزاد و هیزین رژیم ده لگند جدی و در دورا قطع قومین هروسه توره شام آنوچه انداد یار کرن گو 105 میلیشین ایرانی گهانه گند قطع هر لگندوار درعای فروکین رژیم نافچه جیدور به بهتری شیست برمیلین تاقینر تو باران کرن هر وها هیزین رژیم گندو باجارو کنیل در دوران نافچه شر بموشک و توپین آوشتو که تو باران کرن و ده انجام ده هجمارک سویل بون قربانی ده همان دمه ده هیزین رژیم کمکش یکل باجار بسر شامپیک آنی پیشتی گو باجر به هجمارک برمیلین تاقینر تو باران کرن و هات دیار کر گو هفت سویلان جیانا خوش دزدان دناوان ده جنو زاروک هبون
لگندواره حمای فروکه که رژیم لگند ربیعی هات تقاندن و د انجام د تیما فروکه هاتن کشتن. ده همان دمه د لگندواره روجهلات حمای ارتش آزادترن بیل کلشکریا رژیمی لنافچیا سهل الغاب موشکک گرماهی آرمانج کرن و د انجام د حمولش کرین ته هاتن کشتن. الله دوهل موسکوی جوینا دویمین بدست خستنا چارەسەریya کریزا سووری دەست پێ کرد. هەروەها د جوینێدا شانده و هەفسەرۆکê PYD صالح مسلم بەشدار بوون. هەروەها لە گۆری ئاگاهیان کو مژارە جوینا ئیر و ڕاوەستاندنا خوینا کو لە سووریە درێژە بوو. لە گۆری ئاگاهیان کو نونەرێکی نەتەوێن یەکبووی تەڤلی جوینا ڕۆژە یەکەمین بوو. لدرجاهية چار روجان كونغرا موسكو و دوام بك وكو تي ديار كرن كو حردو آليين كردي تفدمو انكسي كار سياسي لقل هفالبندن خوا ان دركبريا سوري دا دبجرينن لأفيك بيكو يكريزيا مالا كردي بيك نيا تشينابه درباره في مجارين و چگهان ما جانو شاكر اف راپور جمرا آمده كريا ام تماشا بكن. شپشتیل دارخستنا هەلبژارتنەی شارەداریان لە هەرێما جەزیرێ و دەستپێکانە کۆکیان ناوبارە تەفدەم و ئەنکەسێدا ئیدی دیار دبە گوهەرد و ئالیên کورد بەر و هەڤالبەندێ خوا درێکبەریە سووری دەدچن بێی گۆیەکرێزیە ماڵە خوا پێک بینن. ئەف تشت دبێت گۆری چاودێران لە دەمەکێدا گۆ کوالسیۆنا سووریە رێکبەر نەدیکاری دلۆتکە عەرەبیدا القاهرە بەشدار ببە لەگەل گۆتێ هێڤیên مەزن نایەن ئاواکردن لەسەر کۆنگرê مۆسکۆ تا کۆچارەیەکێ ببینە پرسگرێکە سووریرە. لتویوی پارتیا یکیتیا دموکرات PYD و ریوبریا خوسریا دموکراتیک خوشبینن به بشداری خوا دوی کنگریده. جدول عمل برنامه کار هبو جمرشاندن ما بشاندا خورا بريا خورا گفتگو کرد شاندام پروژه خوسریا دموکراتیک به میناک سوریا پیچروجه لور داخل سرماسه و گفتگو کن به همو اپراسیون سوری بشدار بونن و به حکومت قیاده روسیه. افتش دباد دمکی دگو باهوزا الحزم دست پیکریه لگل کوری کفتنک ناوارا ایران و ولاتین روج آواییدا تی امذکرن و هلبت اف بویرن مزن و نبی باندور بن لسر روشا کرد و توایی سوریه. منتدى موسكو أبايا يعني نبس ما هو أنجمن اجتماعي كردي زور بيا معارضة سوري حاضر نبوه منتدى موسكو تفهم كرن خانة بتر نزيكي أطراف نزيكي نظاما وأطراف نزيكي موسكو نطرفكي وصيتكي نزيها شورشا سوري تبي گوهردو آلیین کرد دگلک هلکفتان دا دبیجن کو گوهرتنا کو رجلاتان آوین تیره درباز دبه جهیزا هر آلیه کی بتنا سری خوا مستره ایتان ها چارش بور و بروکرن آوی گوهرتنا مزن ندیدنه. تبینم خواندنا هری شاش پاشروجا سوریا ایریا انجمنن هر دو انجمنه ما هر انجمنک به حوالبند کیرا ناو دولتی جیان هریمی جی دانستان نخواد کن هگر کرد هندروی روش آوای کردستان دا لسر ماسا که نرون بیک نرینی بیک هلوسته بیک دوزی آوای تجاری ونی کار قدر جاب کن. پشتی گوسیری کفتن ناوبرا هر دو آلیین کردی دا درباس بون به انجام دیاره کوروش بروش در فتل پیشیا هر دو آلیین کردی نامینن تا کو قزن جانجبو ملتی خوا به دست بخن. جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو. بله تماشاوان جا آنها به مرای برز عبدالکریم عمر برپرس دسته کار در و یا کانتون جزیره برز عبدالکریم ایوارت بخیر جارا کدن تفدم بی انکسی کارکی یک آلی دکه و PYD بيكو ركبريا سوريا اجتماعي بالتفاهي كرد عرب بيكو اورازي ببا PYD تفلي كونغرا موسكو دبا افياك خدمتا دوزا كردي لهندري سوريا ويبكا بلي إبارة تجي بخير دنباش سلافوريز إما شخوا تبليبونا مع مشاركة مع الكونغري موسكو ويا براسينا كونغرا كقاعة تشاورية ويا تكمالا تبليبونا مع الكونغري يكمين شخوا دبوا عدد زمان رزار صالح مسلم وخالد عيسى بن أبي PYD تبلي
موسكو بنيا لشاندك نابري ببريا فترة ديمقراطية تبي نابري أم تعافى مظن اللي بيشيا كونغري موسكو نابي بروجي وقت حكومة روسية مخاطري بيشروجا سوريين تبلان سازي واجنين اوبسيون جي بشتي قوتي وقت ده حاضرنا ولا إما لقولي تحليلها مش حالة سوريا يبقى عام بذاكرنا شاركنا كديمقراطي وسلمي يبرزقليكا سوريا ليش بستوكا ليش ولا شيء قلت تسبيك اليوم مش بشكل جماعة معارضات قول شيء بنا وأروزي وصراع في عادنا بهندرو درب هذا فيما عند بين برجودية ملتي ملكوبنا مويدرنا عند بين الشقة أبا أروزي أبكي دريج بكي تالي سر معصود رياح كتبويد مثلا ويبيت على سرقتين أبدي روسيا دولتك تركيات بعد راح وقال لك ريجيم سوريا شيء كونغر شيء كونفراس شيء لقاء تشاوري لكو شيء ببي جريداي ببي شاسر كنا ترسكريكا سوري أم وك ريبا برياخ وسال تعو قديمة نين تشتكي ما دبن طاولي ده صار طاولي نين كونغري موسكو أمتدا أمدبن كونغري مصري بوي كتيا معارضة وطنية وديمقراطية أمتدا أمدبن أم قديم مشروعكن بروجيكن بنابي بروجيا شاسر كنا ديمقراطية سوري مقاطعة سبايا بيشروجا سوري بله ده همازة مده حوالي مد شن واشنطن لقاءات كن وزارة كاري دربا حوالي مد بريطانيا أنا حوالي من هاتي ده بيشواز كن ده عليه سر كماري فرنسا ده همازة مده أم تنسيق ذكر كولاسيون هذا من التويل جبو خاطري تكشونا داعش أم أمدنا تنسيق بحركة كده بكن جبر أم نبشة كن جبر صراع طاسي أم نبزا كجبا محاولين إقليمي ودولي برجوتية ملتي ما برجواندية أبا كنا سوري الديمقراطية لكدري بأن تبلي ببن تحرير مش حالة سورية أبا سروي أساسي أم تعملي تردكن ديجو أم جانب الموقع طرف ديتور رفسيونا دربا كولاسيوني ديجو موقع أنجمان الاجتماعي كدري أم تبينين الجوري التحليل أم تبينين برجواندية ملتي ملكودنا أم الوزرنا أم نبنا بي ريبابري كل بارتي سياسيين نبي بكلنا عربن سريان عن شان دائما قلت موسكو بله بريز عبد الكريم جكلا وزير كاري دلبا تدا مدايا يك بكاتي سريان نابينا كحريب برتوم وزير ما في مروبايا يك نابينا كفنر القعيتا هناك يك بكاتي بريز عبد الكريم ببورا از قوتنا تا قدكم بريز عبد الكريم از نظانم كو دنگ مدگهتا لنا بريز عبد الكريم ببورا مقوتنا تاقد كر للفر برسك يعني جرينج ده هندري مالا سوري بتفاهيدة تكرن يعني جنيف ياك لدار كات جنيف دل دار كات موسكو ياك لدار كات أنا ها موسكو ضد يعني جارانتي تشيك وفي جارك ريزا سوري ورا جارة سركرن تكسي تؤاليان هرمي تؤاليان ناف دولتي سوز دايا كو أفياك وي جارة سر ببا في جارة ابدا نقولوا يا دستيكا قلتنا خدها مشترى قلت لقاءات تشاوريه مشترى عن زمان عن تعافاقا سرقري نادن عن نادن برقريكا سوري والموسكو شهر سربب يبر لقاءات تشاوريه تبروجي واتننا عند ديجين شيء مؤتمر شو ملتقى شو كونفرانس شو كوم جبين الكوشي ببيج بوتا زقنا برقريكا سوري ام وكرد وكري ببري ان تدا امد ابن هكذا ها افرتكي بده شاسرنا يمكن جابك بي تعالي شاسرنا فرتكيكا سوري دو تندري دو فرتكيكا كرد اما لا بيجي تدا شاسر بي عند بيجنا مقدم مشروع ديمقراطي وسلمينا برجونديه ملتي ما لكوب عن الوربن شوفوا فراس شبه ان تدا امد ابن او كنا جابك بي بريا ابا كنو شاسرنا في فرتكيكا ما اني زمان ام وارجي دكن ام حبوب شيء بسيوني وخليك عمتي واقليمي ودان نكروي ام داون صادق تبايا ولدكن جبل فراسي ان بين برجودي ملتي ما او اساس وقاء اثبات تحت راسيا تحرير عمليات سياسي واباكرنا سبت ذلك هرم رجاباي كردستان وكانتي هناك جوا هرم كامل لسوري ابقى اول ونتو مكاريب وحفاظ بكبابدورا بله بريز السلم الاهلي والعيش المشترك وجيانك هبش مكاريب وريبريب هبدور على مكانو انا بينين ابري ريبريا وما علان كري وبدي وقت نموذجيتي وقت نمونتج بتشروع سوري او سوريا ديمقراطي اقل مركزي ام محمد خلق سوريا تقادم تشروع ده بابدور على بابك بريز عبد الكريم يعني از الفرد خازم جتا ناس بكم هالوسطة توك يعني بربرسي دستا كاري درفا ده كانتوني ده يعني موسكو امبيجن روسيا بالتفاهي بشتيكو او اليكاركي
گرینگ دکشتنا گل سوری به تواهی ده بو لگل رژیمه یعنی موسکو چه جبو دوزا کردی پیشکش بکه دما کو برز صالح مثل مشانده یک جپه ده کنگرا ویده بشدار دبه ما از جارك دي از اشترى از بين مضمان تاكيد بكن روسيا دولتك مهمه باندورا خوا سر النظام السوري هي برسكريكا سوري برسكريكا قلكي معقده جاي آفك قلكي وريكا قلكي قلت انه بتايبت بشتي دربات كرنا داعش ترخطي او داعش اقولها ولا كاريات سبايات دنيا وعالمها حر خسي من خطرك قلكي مظن بهبدوره برحي مسؤوليتي باري كاري بهبدوره قالك عم بهبدوره نها أنا زمان شانديك أو ممثلك إيه كتير نتوا بلكي دي مسورة أو يتدا عم دبي كس نكاري تجاهلا روسيا بتي برتقريك سوري برتقريك قال لك معقدة أكون تدرس دول المجلس برتقريك سوري كس نما يعني أو أرتيش أعداد أو كل ديمقراطي ساعة دي تشتكي وأنا ما سيد سرطان ساعة دي أرتيش أسدا أكون تدرس وكداعش وجماعة المنطقة وأحرار الشام وغيري وأناتي يتني فلسطين قبل ربريا خسرة ديمقراطية أنتنينا مكاريب مواجهة داعش بكن أمتننا خدي بروجيك ديمقراطي بو تشريع سوري أم خدي بينين تشريع دا أم تشوازيا جوهرتنا دندرو سوري بله أم هذا دعوة دامدانا كوجريك نتويج بو خاطر تبعية معارضة وطنية وديمقراطية هندرو آدر ما قولوا جماعة كردستان هم بدار بكن أم خدي وين مشروعين يجبوا يجي أم سعدنا هركتي ببينين أم دبينين روسيا دولتك خراب ليس في مسجد بس أم بينجي روسيا موسكو دولتك مهمة باندورا أخوة النظام السوري هي برزقريك دبي برزقريك السوري هذا مقازن داعش صار دبي قالك برزقريك السوري كالا سربي كالا سربي برزقريك السوري قالك توافقك اتريني ونعم تويشي بروسيا وامريكا وايران وتركي ودول الخليج بهدول قالك توافق شبك عمد بينن هكا مقازن صار داعش بكن هكا مقازن سوريا سنو ابابك دبي او توافقات ولي شبي بهندرو دي جي كتاب معارضه بله بريز عبد الكريم وسروي اساسي ام حركه دبينن ام دبينن ابر يا باس اقول غير رام كارن بله بريز عبد الكريم عمر نرينات قهامة زور سباس بريز عبد الكريم عمر بربرسي دستايا كاري درفا كوت كانتونا جزيرة لقل مبو دامات بمينة بخير بله تماشاوان جا درباره همان مجاره کنگرا موسکوی آن حال گلمه بريز صالح جعفر نفیسکار و سیاست مدار هولندا بريز صالح عبارت بخير پید دوزا کردی بخوره بر موسکو دنرینا تدا وکو چاوت دشوپینی موسکو چه دوزا کردی و مافی کردان را لهندری سوریه پیشکش بکه ایوار باش بوتو تماشاوانان براسی من دنگ بريز عبد الكريم عمر نبيس بلكي الجامعة الاستوديو هابو الجامعة براسی من كرنا كان سك جفهم نكر من خاص من بديا تشغوتيا لدنرينا مدى براسي جيفينا موسكو تشتكي جيفينا موسكو يكم ويا دوام هات بشتي هنا جوهرتن جرينج دروشة سوريدا بشتي پیشوچونین کو اب کومن تندرو به دست خستن و پشتی یعنی دولت روجاوا گهشتن باوریه که اگر رژیم سوری هر و اوانا ببن بردیلا و رژیمی سیاست خو هنه کی الهمبر رژیم نن کرن و دست پیکرن نرینه که دیتر دنیرن روشا سوری تایبت جی دواره رو خواندن رژیم ده جبر ویاویجی از فهم دکم که دولت مزن و تایبت چیه روز آوا هنکی امبیجن کی چرا که کسک دان موسکو یعنی لحنبر در نکتن اگر کو کاربن موسکو کارب ریا که وکش بو چار سریه که جبر خو اوجی نبکتن رژیم رنجی و وی به آلیکاریا که بلکی کاربن وقت دیجن چاره یک کیش سوری را برنگ کی شیوه دیتر بیدیتر دیتنا من دا کنگره موسکو نچه بویا براسیج بو دوزا کردی لی یا گرینگ اوا کو ایرو کرد باشدار لموسکو کانبن دوزا کردی چاوا بگینن موسکو و چاوا بگینن رژیم و چاوا بگینن همو کسی لوی دری جویایی موسکو نه وقت هنک تدی هنک کردی می دیتر بیجن اگر چی موسکو یک چویا موسکو واتایا ویته کو اویا برژیم ریا و اویا بموسکو ریا السياسات هذا أبغى تنا قال لك درسها مروبك إيرو همو هزين سوري ركبر بالرجيم را نب رجيم را
به هماهنگی سوری را همو کسی رو دانستاندنه ایرو نرین خود بیجن گفتگو نه کسی تشتک امضا نکریه دیتنا مده که اگر کردن می ایرو بشدارن لموسکو دوام کانبن دوزا کردی به شیوه کی زلال به شیوه کی وقت بیجه خوشک به موسکو قبول کرن بدن موسکو جی جاروی کانبه و تشتی رژیم بخوازه که کرد تکون آسته که که امکانه بن اگر به دست وره گل کی گرینگ به پلگا موسکو دا یان هواتنک چه به که دوزا کردی به شیوه کی فرمی بیناس کرن دوار نشتن موسکو دا یعنی اگر رژیم دیجه از به اداره ذاتی رامه هیوی اوه که اف تشت رژیم بده ناسین به شیوه کی رسمی و دویر نشتن موسکو دا کرد به ناس کرن مافی کردان به ناس کرن اداره ذاتیه به اگر چه شیوه به لفرمی به لسر پلان به یعنی افسوس بین ستاندن لموسکو بله برز ببوره بله برز صالح يعني لجوريكو برز عبد الكريم انا بريكو ميفاني مبي لجوريكو برز عبد الكريم عمر دبيجاكو او وك ريفابريا خوسري وك يعني بشكي كردي جرينج لهندري سوريا او امدانكو لحميه كونغر وجفينكو للسر چاره سركرنا كريزا سوري هروها لسر پروژه کوان بخوره بریا موسکو و بشدار بن لدهمان دمیده لگوری کو یعنی تی گوتن لگوری کو تی زانین کو پیده ام بیجن ریفابریا خوسری ریاس یمین يعني لسر رياس يمين نل جوري نل بالرجيم را ونب ركبريا سوري را بتنا خوا دريا كرا دارا يعني روسيا دمك روسيا هاقص كشتن وهاقص رجاندنا خوني لهندري سوريا كر يعني چه garanti هيا روسيا بكردان را يعني بأوايكي باوري بأوايكي درست كار بكا ودوزا كردي ام بيجن مافي كردي جي يعني آلي كار بدفيا كده بله دوی که شاید سوری دا کس بحث باوری ناکه یعنی همو هیزن هر کسی برجواندین وانا همه برجواندین روسیا یک و اف رژیما بمینه و روسیا نه قبول ناکه پلان و پلین وین داوید روجلاتا ناوین دا تک بچین و همو رژیم آلیگره و هرن و دولت روجاوا تنه حرم ده بمینه جبر به وجه روسیا نه رژیم سوری به رخاندن لدوی واردانا روسیا جی نما اوجی زانه باش خشکتی دیگه و دبیجن جی آشکار روس جانا ام جی نه وک برژیم رنا کو وک بره بمینه اف رژیما دبی گوهرتن نچه بکه اد بیجن دمجی روسان ده هیجی نجبر کو باور نه باور دمجی وان ده هیج کو اف رژیما دبی هنک تشت بده هنک تشت بده دجبرن سوری هنک تشت بده کردان خواب گوهره اویاد سر روسان ده هی ایجاد شیوهیم وی گوهرتنه رنگ وی گوهرتنه چیجان تا آستایه رژیم کانه بده و روس کانه لی زوره بکن اویاد تشته ایرو که ام کاره بمجی بکن جبو آلیه کردان براستی کرد جی بشک جواکا سوری نه سوری هنک هماهنگی رانه هنک دیویژن ام نب هماهنگی رانه و نب رژیم رانه امریا سیسیانه کرد جی وها کرجی هنه کنه دیویژن ام نب رژیم رانجی لی ام نب هماهنگیا و تکلیان خو هنه دولت تایبت رهانه یعنی کرجی باشد جوی جواکن رنگی که گلک یاسای نورماله که کرجی دباش بن لی دی ساعت بیجم یا گرینگ دوی واد دانستاندناندا که کردی میرو چوی موسکو کانه بن پلا کردی بشیوه کی بشیوه بوان قبول کرن بدن و کرد می هماهنگی اوج کانه بند جوین خدا پلا کردی بوانا به قرار قبول کردن بدن ام دوی استایدانه که ام دوی هفدیتن نارنتوی چه ببن دواره سوری دا امکانه بن پرسا کردی به رنگی که شیوه که فرمی کرد به ناسکرن ده بلگیان دا و گلک سوری که مافیاوی هیا و به هفباش و شریک همه سوریان بله برز صالح ام لسر از دخوازم بتره لسر مجارا ناکوکیه کود نافبرا هر دو آلین کردی دا انا کسی و تفدم هنکی برا وستم یعنی تچاوا هلوستا انا کسی تچاوا لیدنری دمکو انا کسی دوی قناخه دا يعني لقال ائتلاف سوريا دمينا ودفج بيد ام بيجن لريفابريا خوسري تشتفدم دفج وان برداي
و هروها ناکوکی آستا ناکوکیان هروها بلندتر دبه یعنی تچاوا دخونی دماکو انا کسی تفلی شاندیا پید نابه د کنگرا موسکو ده ده همان دماکو تیرا وکو پید دراگیناکو او جبو پروژه خواه یا کردی چویا موسکوی بله پرسکری که در نالبرا انا کسی دا و نافده و تن دمه نه ایرونه اویا پرسکری که دورتره بدیتنا من ایرو کرجی وقت من هاوشی که برای گفت اونا جی هر کس خوازه او ببهیزه سرکه مخابن یعنی خویادی که ده همو پیمان چه بویی جهولیر فاده که هر دو هزین کردی سرکه نکام بون هفبشی به هفرا بکنه یعنی نبونه هفبش تاکو کانه بن سیاستک هفبش دواره چاره سرکرنا کشه کردی لسوری و کشه سوری تبایی بدیتنه من گناه حدیان هنه لی بدیتنه من گناه پر براسی دوان تشتی داویده دا آلی تف دمه ده یعنی تف دمه هنه که شاشبون سیاست کرن هیشتن که اف قیمانانا بسری نبن اری تفی که انا کسی گرانه و بریاران زوزو نکاره بسینه و براسی گلک جاران کار و تشنش تیشتان نه یعنی دبن کلم لپیشی لیاویا نه واتایا کتیجی وقت بیجن بریار نج یک آلی دا ببی و توانا نکی هفدش خواه اویا هیچ او دلفربونا کلتر ببه و جخوا بریجی لسر چارمی سا رژیم جی وقت مگوتی نل هفن هنک بش هنک هیج انا کسی بریار خواستاندنه به هماهنگی سوریه رانه و هنک هزین کردی و تب دمیجی وانا جی بریار خبرنه ام نه آلی اکن دوی پرسکره کده ام نب رژیم رانه لی نب آلی دیرانه جی لی ایرو یا گرینگ او دوی قوناغه هزدار و مخابن که او هفتایمان دهوک بسری نهاد اونو ابناکوکی دجوارتر بون و کرد هین بیتری دوری هفچون نزانم براستی نه پر دلخوشم که نزدیک چاره سر ببین لهیوی دیسا اوه اگر که ام یعنی هر دو آلی انا کسی و تفدم نکارن ببین هفبش لی داخوازنا که ملت ایرو که هر کس دواره خدا کانه بین تشتگیش بو کردام چه بکن اویا پر گرینگه ترسا اوه که ایرو هنک گل ده پرسه گلو هم ده ترسن ده هماهنگی ده جی تشتک نکانه بسر که انا کسی نکانه بکه و دالی دیته دوا دیتنان و هیئت تنسیق جی تفدم او جی نکاره بتشتکی بکه اویا جی مترسیه بله برز زور سپاس برز صالح جعفر نفیسکار و سیاست مدار کو تجه هولندا لگل مبو دمات بمینه بخیر نافبرك بتشوكو املو فدقر جريا حمي آلا فينرا جهاندنه ده ام بورنا هر نوچيك قالك شروع بيانده اگر تبو خازا ناس بكش الدورة تشهدوا گلالياني اورينت نيوز باجاري كركي لگي سادون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بو اورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمار كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا ازادي الباجاري كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده يكو بيستيا نوك يكو ديتيا
لحلب سربس بردانا سياسة ولاتين كرد جهيلا جبهة النصرة ودار فكرنا دو جوانان لغندوار من بجي جهيلا چتين داعشيفه کنگره موسکوی دست به کار خود که و به رازیبونا رکبریا سوری پی دبش داره. اردوغان دگهش تهران و دمرتاج دبیجه که اردوغان رزداریا دستور ترکی ناکه و مال باتک عرب سکردن ازیدی جه دست داعش رزگار دکه. سرکرده پیدک سوریه محمد سعید والی راگهاند که تفدم کار هفبش ناپجرینه و باوریه به دوزا کردی لسوریه ناکه هر وها اول گوری نارینا رکبریا سوریان اجتماعی لدجی رژیم اسد کار دکه و فدرالیا کردی لسوریه پشتگیری ناکه هر وها والی و ده اخافتنه که ده دیار کرن که رکافتنه دهو که به سر ناکه و دما که رژیم سوری و یا ایرانی لدجی ویه که ده سکنن هفدم والی آنی زمان کو از ناجبو انا کسی دا آخفم جبر کو شاشتین ویجی هنه لیا راست اوه کو تفدم لگوری خواستکن رژیم سوری و یا ایرانی کاردکه و انجام ویه که اون کو حمی لهف کرن و هف پیمان دنافبرا هر دو آلین کردی دا لسوریه و بسر نکفن سکرتر پارتیا دموکراتا پیشورو عبدالحمید درویش لگل سروک هرما کردستان مسعود برزانی جویا و لسر ناکوکین کرد هر دو آلین کردی لسوریه آخوین جهیل آخوه اندام پیشورو احمد قاسم دا دیار کرن کو انا کسی ده روشک خراب ده در باز دبا و دوی ام هول بدن کو چارسریه که جوان ناکوکیان را ببینن جبر کو پارتیا مل لسر پلان کنو و کار خواه سیاسی بکه بردفك فرمية يا سروكاتية هرما كردستان أميد صباح داخويانية كنفسكي دا راجهاند كو برپرس جروبا بناوه هزا باراستنا شنغالي حيدر ششو و بسدما آواكرنا هزا که درياسایی هاتية گرتن و دي ورا جزا کرن هر وها داخويانية دا هاتا ديار کرن كوان بريانها ما جوان را ما او هشيار كربون و حيدر شاشو هشيار كربون هروا هاو وهن كسن دن انكو دخستن هيزك درياسایی لشنغالي افابكن لوان جهندا فيكي جبر فيكي برپرسه و گروپ حيدر شاشو وهن كسن دن و باوايكي فرمي و اشكرا بين جزاكرن سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان سردان ایران کر و جهیل وزیر تکلیان ایرانی و هات پیشوازی کرن لگوری جاودیران کو اردوغان و روژک لتهران بمینه و چند رکفتن بازرگانی لگل تهران امضا بکه هفسروک پارتیا گلان دموکرات صلاح الدین دمرتاش راگهاند کو سروکمار ترکی رجب طیب اردوغان ستمکاریک دستوری لترکیه پیدا دکه هفدم دمرتاش دا دیار کرن کو اردوغان رزداریا دستور ترکی ناکه و او به آرمانجا کو کرسین AKP ده پارلمانتویا ترکی ده بگهجه 367 کرسیان لنفجايا تل عفر يا روجافاي موصلي هاتا راجهاندن كو سوالاتين كرد ان ازيدي باليكاريا مالباتك عرب جناف دست داعش هاتن رزگار کرن اليكاري فرماندار هيزن پیشمرگه رمضان نصري راجهاند كو ايرو سر سبه او سكسن كرد ان ازيدي گهشتن گنده تل شوره یه دبن دست هیزن پیشمرگه ده و دناف وان کسان ده دمیر و 7 جن هر وها 20 زاروک هبون چیروکک دن چیروکن استنگین کو پنابرن سوریه ده جیان ده دکشینن و جاره نوچگهان ما جوان ابراهیم الولات بریتانیای روشا پنابران شوپاند و آستنگین کو او راستیوان تین روناهی کر ده و راپوره ده آگاهین بهتر ام تماشا بکن جدسپیکا شورشا سوریه ده بره خورتان لأوروپای جبو جیانک آشتی و برومد بجین دوری شر و کشتنه
لێ مخابن رییا ئەوروپا ژینە gelekî دووری mirineye. Ji 4 salan da bi hezaran xurta canê xwe li ser vê rêyê ji destan. Reket mirinê pîşê me hebî rêkê Tirkiye û Yunan. Lê em xwediyam strandin wala em ketin ovê yani xafir sawahil em darxistin. مرحلة دي يعني يونان حتى أوروبا هاوريك زوت شاتنا عم دالباني دو علاقين مافيا مقرتن Gihîştina Brîtanya ji dijwartirîn bajarên Ewropayê lê piştî ku tu digihê û mafê demezrandinê distînê azirkêşana danheva malbetê dest pê dike. حيشنا همها أزيد قلبينا ورفضتي أزيد قلبينا ورفضتي تشتل لا منطقي مرة دربز من صراحة ناقص سلاف مقادمهم مربوط تشتي واكيمة طبعا هاوجي جني من روب سوريا كي حدود دربز كي قوتشو وهرو حدود هاي هرو حدود تنايا يعني هاوين مسألة بتانية A lot of the times, applications for family reunion are being refused, and mostly. بهتره جاران دوزادان هوا ملبته تینویتن بسدما شاشتین دا آمدکرنا دوزان ده یان بسدما نبونا رهبر و بلگین تواو یان بسدما شاشتیه کج کارمند بالیوس خانه یه برپرسیار دبر نیشان کرنن ده. Clearance officer that takes the decision at the embassy. Astengiyên mirov û herî mezin li dûrbûnê ku jiyaneke yekane derbas ke dûrî kesên ku ji wan hez dike. مرة نخوش دبي مرة كيف خوش دبي يعني مرة دخوزي يك كلك مرة بسكنة وإيمجي بالذات يعني جني من نبس جني من بي يعني هفولو من بي جامعة من بحضر ناس تكر يعني أنزم يعني هنجرة بيت حسن أمريمة يعني هذا بين هنجرة أمريمة عموما لأنه بحياتي من جيوك إياها شێروان دبەهوەریەکێ دەبوو وە gelek kesên ku jiyana Ewropa jiyaneke nimuneyî dibînin her xwestekek mirov tê de bicihê lê mixabin pêşbînî ne wek rastî ye. Ciwan Ibrahîm, Orient News, Manchester. هەرێما گرکێلەگێ دەهات ناسکردن بە زەڤینên genim û pembû û corên sereke wek nîsk û nok lê di vê salê de cûtkarên herêmê rastî gelek pirsgirêkan di warê çandiniyê de tên. Di rapora bêdagahiyên bêtir em temaşa bikin. Demografî, aborî, civak. Guhartin ne tenê divan de çêbûya di hindirwê herêma Kurdî da. Lê belê guhartin gihiştiya asta ku ta zeviyên çandiniyê jî hatine guhartin. Di vê salê de piraniya cotkaran zeviyên xwe bi cureyên nû çendin wek Kemûn û Kizbera. Birêjeyek mezin gihişta 90%. Herêma girkêlekê dewlemend bû di çendina cureyên sereke wek pembû, genim, ceh, nîsk û nok. Lê divan salên dawî de û bi taybet di vê salê de û bi sedema tînebûn û giranbûna pêdiviyên çendiniyê yên van cureyên sereke cotkar neçarman ku cureyên nû biçînin wek Kemûn û Kizbera. Genim سماد جير دوي ونما غنم جي خونا ماشي دوي سمادا شتو جير دوي ويا ربيعي جير دوي او جي قال لك بها طوناوي بصد حلقي سوريا ايش فقير انا يمكن مثلا دطونا بابجنا مثلا طوفي تشابين شوالا تكلفي بس كزبره توفير هالو مصرفه عينينا هما مو تشيني بس كي درماني ويخ في خردلات زرفات تدبيني ولا زرت كيف فادرا او gelekî bihaya Guhartina cureyên çendiniyê bandoreke li zincîra xwarinê dike li mirovan û li semiyanên acalî. Wek tê zanîn berhemên genim di herêma girkêlekê da pêdiviyê herêmê bi temamî ji ard peyda dikir û xwarina sereka ya acaliya ji cih peyda dikir. Xwedê wexta genim û ceba xwedê pez xêra xwedê bû ji insana jî baş bû genim. دهيرتن برنا ايش بلانت كري جا يا بزر قنجبو كزبرا قابات دخي همان هاجي قابات بخي خودي بين نفخينك برهمین genim di parêzgeha Hesekê de di sala 2013 gihişte milyonek û 85,000 ten û berhemên ceh 222,000 ten û nîsik 43,000 teng û nok 10,000 ten.
لێ دوێ ساڵێدا و چەندنا ڤانجوورەین سەرەکە کێمی 10 سەدیە ئەڤ یەک دەبێ جهێ مەترسینێ لەسەر زادەی وڵاتیان. گولالیانی ئۆریانت نیوز گرکەی لەگێ. لی باجار قامشلوی بیرانینا 57مین روشنبیر و خباتکار حمزه بک موسکی لدار کت. حمزه بک تمنا خوا درباسی دوزا ماف کردی کر و خودی رول بود ده هشمندیا کردی ده لی حکومت ترکی بریارا بدار وکرنا وی در خست ده راپورا بیدا گاهین بیتر ام تماشا بکن. پێویستە کۆمۆرۆڤ لە ڕەوشەمبیر و خەباتکارێن خۆی خودی دەرکەوە. لە باژارێ قامشلۆل ناوندا پارتیایەکی تیا دەموقرات ئاکورد لە سووریێ بیرئانینا 57مین ئاکۆشکردنا خەباتکار و سیاسەتمەدار حەمزەبەگێ موکسی هاتلدار خستن. حەمزەبەگ ساڵا 1992 de li gundê Muksê il bajarê gewaş di dema dewleta Osmanî de ji dayîk bûye. Xwedîrolek dijwar û giring e, nemaze dwarê siyasî de ku ew endam bû di komela pêşxistina Kurdistanî, komîta xwîbûn û komela xwendevanên Kurd hêvî û her wiha rojnama Kurd a yekemîn bi navê jîn damizrand û çap kir. Ev li hengê ku jiyana xwe bi tevayî di xizmeta Kurdîtiyê de bûrand ku li wêje û edeba Kurdî û wiha li xebata siyasî bi xwedî derket. Kurd li rewşenbîrên xwe xwedî derdikevin û bi wan re wefadar in, lê gelo çend hatine ji bîrkirin û karên wan wenda ye. صدام قال لك هنا اولا بريقشي قد خكرنا زماني كردي قد خكرنا هبونا كردي لروجابا طاقه 4 سال بكنا صالا بينجاد جنو حبكي او ازادي او درفت لبرمه تشيد به حمزەبەک tevlî serhildana bedlî sêd sala 1914 de bû û ji ber karî wînî dijwar û girîng biryara bidarvekirinê derheqî wî de hat standin. حمزەبەگێ موکسی ji bo çalakî û xebatên xwe gelek dijwarî li ser destê dewleta Türk dîtiye. Hukmê îdamê derheqa wî derketiye. Hin jê derjî dibêjin dibe ew 8 salan di zindanê de maya. Hemzebek di pêncê mehan çaran de sala 1958 de li bajarê Hesekê jiyana xwe ji dest da. Endezyar Newaf Abdullah û hin hevalên wî gora wî nûjen kirin li gundê Dugurê li gundewarê Tirbespiyê. Bîranîna 57mîn an vîskar û xebatkarê Kurd Hemzayê Begê Muksî li bajarê Qamişlo hatil darxistin. Gelota anha çend rewşenbîrên Kurd navê wa wenda ye Drûpela Kurdî a dîrokî de. Ji bajarê Qamişlo bi Orient News Ekrem Salih. لا داوية مهرن سرنوشة لا حلبة سربسبردانا سياسة ولاتين كرد جهيلا جبهة النصرة ودار ذكرنا دو جوانان لغندوار من بجي جهيلا چتاين داعشيفة کنگرا موسکوی دست به کار خودکه و بی رازیبون رکبریا سوری PDT ده بشداره اردوغان دگهیجا تهرانه و دمیرتاج دبیجاک و اردوغان رزداریا دستور ترکی ناکه و مالباتک عرب سکردن ازیدی جدست داعش رزگار دکه بولتان عمال فر بداویها دنباش